pozdrav poštovani članovi naših grupa i korisnici naših bildova. Ja volim Prizren and računari SD radionice. Ovaj video u stvari pravim, dobio sam inspiraciju jutros kad sam se probudio, vidim poruku znači na YouTube-u. Neka polukritika, u stvari i nije kritika, više savjet, ali mislim da pojedini korisnici, konkretno ne mislim na ovoga koji mi je to pisao, jer vidim da čovjek delimično poznaje materiju, a ona druga polovina, ono drugo delimično što ne poznaje je to da svaki build je koncipiran na drugi način, što ću sada u ovom videu objasniti konkretno kako su buildovi koncipirani u ja volim Prizren računari SD radionici. Evo ovako, da krenemo od toga šta je on meni napisao, što uopšte nije loše, znači pametan savjet, ali nažalost ne zavisi sve od nas. Evo ovako, znači konkretno komentar se odnosi na kako instalirati bilo koji build sa XU prostora. Znači, naša radionica, ja volim Prizren and računari SD, je napravila wizard u kome su smešteni svi buildovi sa XU prostora, za koje naravno mi ne odgovaramo i ne održavamo ih. Znači, mi smo to objedinili da ljudima olakšamo, da ne bi recimo, šta ja znam, tražili wizarde od svakog builda pojedinačno, dovoljno imati jedan wizard, znači koji će taj posao obavljati za njih. Sad šta je on meni napisao konkretno? Znači, bravo, dosta je dobro, samo da srede da se svi repozitoriji updateuju. Zoro TV, Nevena TV ne radi, 70% kanala Live TV i sve je isprepleteno. Bolje za svakoga da se uradi posebno. Zoro, Nevena, Adriana, Toma je najbolja lista, pa Pavo. Kod 13, Klovon suviše se sporo učitaje, više čekaš nego što gledaš. Mislim da treba još dosta, ali ideje za wizard, verovatno je mislio ideja za wizard dosta dobro. Sad konkretno on ovdje hvali naš wizard, to je ok, a što se tiče recimo ovih stvari, mislim da korisnici su malo isto krivi, zato što postoje Facebook grupe gdje se oni mogu lepo informisati šta se trenutno dešava i zašto šta ne radi, ali jednostavno oni uključe kod i samo kukaju, jao meni ne radi ovo, jao meni ne radi ono, a da pritom se uopšte ne potrude da nešto preduzmu. Znači sve to može da se sredi u 3 klika, ali su ili malo lenji ili ne poznaju materiju. Pa ću ja sad ovdje konkretno objasniti recimo kako da problem određene prirode srede u našim buildovima. Konkretno znači odnosi se na ja volim Prizren and računari SD radionicu. Znači to je skup buildova ja volim Prizren i skup buildova od Jupitera. Evo ovako, znači konkretno on je ovdje dao primjedbu ne radi mu Nevena TV. Da je malo više informisan, znao bi da Nevena TV se više ne održava. Znači Nevena addon je neki dan kada je došlo do onih gašenja servera u Evropskoj uniji, šta se sad desilo između autora Nevene i Kodi Balkana, ja sad tu ne ulazim, ali jednostavno on je obrisan sa tog servera i Nevena se naravno više ne održava. U međuvremenu sam saznao da je autor nabavio svoj server. Evo, stigli su još dva obaveštenja, dobro, to ću kasnije. I on je krenuo samostalno sa radom. Kako će dalje razvijati, ne znam, nadam se da će uspjeti, pošto je čovjek veteran, znači u kodiju, i on je začetnik u stvari svega na ovim prostorima, tako da sve ovo što mi znamo, znamo zahvaljujući njemu, bar onako 95% stvari koje mi znamo zahvaljujući njemu. No,
da ne ulazim ja sad u njegov rad, konkretno od njega sam dobio podatak da se Nevena više neće održavati, znači gasi se, zato ne radi. I konkretno hoću da ljudima eto pokažem šta da urade u tom slučaju, znači najlakše je kukati, ne treba kukati nego nešto preduzeti. Neko će reći, pa dobro, znaš, trebaš izbaciti update, trebaš izbaciti novu verziju builda, tako je, naravno da trebam, ali ne ide sve u realnom vremenu i brzo. Ja sam, evo, konkretno napravio update, znači, svih buildova, kao što vidite, evo, stoji, znači, V nova, verzija nova, V nova, V nova, znači, ovde, konkretno kod mene je sve to pripremljeno, ali ne zavisi sve od mene, znači ja ovo moram poslati čoveku koji održava server da to podigne na serveru, znači što se tiče mene, ja sam posao odradio i čekam. A što se tiče vas, vi možete problem rešiti, znači u 2 klika kod nas, konkretno, evo, tu nam je testni build, znači i znam da vam se te greške dešavaju, znači Nevena error, Balkan video vam ne radi, ok, slažem se, ali nije sva greška kod nas, jer smo mi preduzeli neke korake, ali morate i vi malo sami. Znači, upravo Wizard zato i služi, znači nije Wizard samo da vi instalirate određeni addon, nego je Wizard služi i za održavanje recimo samog addona ili builda u kome je instalirano. Onda dosta ljudi greši, ne radi ti, evo ga, ne radi Nevena, error Nevena, pa mislim normalno da ne radi kad se ne održava, znači gasi se Nevena, putanje za Nevenu ne postoje, tako da, ok, slažem se, ne radi Nevena. Šta treba ljudi da urade? Ako im to baš toliko smeta, jednostavno, eto, prosto, mogu ući u dodatne programe video i konkretno desni klik, podaci i lepo da instaliraju Nevenu i to je to. I više Nevena neće praviti probleme. Mislim, dobro, ajde, to je privremeno rešenje dok ja ne uradim update. A recimo što se tiče Balkan, evo video programi, ajde opet ćemo tu dati primjer konkretno, evo ga, Balkan video, uđe se, i evo, naravno ne radi, zašto ne radi? Zato što, kažem, došlo je do tog raskola, čovjek je preselio sve svoje na svoj server i treba mu dati malo vremena da odradi sve svoje poslove. Konkretno on je odradio, znači postoji objava u našim grupama da je krenuo sa radom Balkan video, ali nešto morate i vi znati, znači najlakše je kukati, a ne poznavati materiju. Prosto evo da vam objasnim materije. Šta je materija? Znači kodi je platforma na kojoj se instalira build. Znači prazan kod i znate kako se instalira i znate kako izgleda. Ovo ovdje je već build. Šta je build? Build je znači skup addona. Znači addoni su znači dodatni programi, znači konkretno u ovom slučaju video dodatni programi, evo vidite ih ovdje. Znači koje ja ne održavam, to jest ne održava vlasnik ili autor builda, nego konkretno, evo, Nevenu održava jedan čovjek tamo, šta ja znam, u Kragujevcu, Adrianu održava čovjek u Hrvatskoj, Vukovar u srcu čovjek, mislim, ajde sad da ne nabrajam, evo, Denis, koliko znam, on je u Bosni, Ničke u Novom Sadu, znači to su ljudi koje ja uopšte ne poznajem lično, ali se njihovi addoni, znači addon je program, dodatni program, video dodatni program, znači video addon, addoni se u stvari nalaze u mom buildu, build je znači celina. Tako da ako neki addon ne radi, ne mora da znači da je problem u buildu. Konkretno znači Balkan video je odradio ispravke, mi smo propratili ispravke, ali nešto je na vama, evo ne radi, ali nešto je na vama da i vi znate. Kako recimo rešiti ovaj problem sa Balkan videom? Evo, vrlo jednostavno. Znači
znači odete u sistem, odete u dodatne programe, evo, instaliraj iz premišta, ili moj dodatni program i sve jedno, ajde instaliraj iz premišta. Ovdje ćete vidjeti da su naši buildovi u stvari koncipirani preko da vuku znači sve izmene sa Balkan programa. Balkan programe konkretno mi održavamo, znači, i zašto smo se za to odlučili? Iz prostog razloga da bi smanjili veličinu naših buildova. Znači imamo primjer recimo Zadar builda, gdje on svaki repozitorijum stavlja pojedinačno, a konkretno nije toliko sadržajno kao recimo kod mene. Ja konkretno imam u svom buildu i Green adone, i Jupiter adone, i Robin Hood adone, i adone Zadra konkretno, a on recimo ima samo svoje adone i Robin Hooda adone i njegov je build veličine otprilike nekih, šta ja znam, 700 MB, što je previše po mom mišljenju. Mi smo se odlučili za drugu varijantu i naši su buildovi koncipirani da sve promjene vuku iz jednog repozitorijuma. Kada bi mi ubacili svaki repozitorijum, znači to bi bio ogroman. Ali zato morate nešto i sami. Znači da sam ja ubacio konkretno repozitorijum, to je lako, Balkan video bi sam automatski proradio. Nešto mora se žrtvuje, naravno. Dok ne izađe sljedeća verzija, za one koji ne znaju i ne umeju da to urade, a sljedeće verzije su već napravljene, kao što ste vidjeli na mom računaru stoje. Samo treba se podignuti na server, malo se strpite. A za one koji znaju, to mogu prosto da odrade na sljedeći način. Znači, uđu u dodatne programe i vide kako je koncipirano, znači onda se vrate i idu u moje dodatne programe, i znači dodatni programi za programe, tu se nalazi Wizard. Evo ga. Znači u našem slučaju to je računari SD Wizard, znači preko njega idemo. Znači lepo desni klik na ovo, uđemo u podatke i znači idemo otvori. I kada se Wizard otvori, vi obično koristite samo ovu stavku builds. I tu su svi, evo, naši buildovi, računari SD, znači to je Jupiter buildovi, to je ovdje ova paleta buildova. I evo, Prism builds, ovdje su moji buildovi svi. Znači to važi konkretno, znači za ove buildove ovdje, ovaj savjet trenutni, i za paletu Jupiter, ovi ovdje prvi gore. Znači vi obično ovo koristite, ali nije samo ovo, znači postoje razni alati. Evo, recimo uđete ovdje, sad ćemo rešiti ovaj problem sa Balkan videom. Uđete ovdje, znači uđete u Wizards i znači idemo Balkan programi. Znači naši su buildovi koncipirani da vuku preko Balkan programa. Znači stanete tu, povučete ovdje gore na install, kliknete na install i sad kaže remove addon. Remove addon znači da bi se obrisao i onda će se on nadograditi na najnoviju verziju. Jer sve bi to bilo automatski da nije došlo do selidbe, znači Nevene i Balkan videa, a sad su putanje promijenjene, znači on mora povući nove putanje, tako da mora ovo da se odradi, ovo je neophodno. A inače u sljedećem updateu će sve ići automatski, ali ovo sad je čisto da se premosti dok ja ne podignem na serveru, to jest dok ne pošaljem čovjeku koji će podići na serveru najnovije verzije mojih buildova. Znači, kao što sam rekao, znači Balkan programi, klikne se install i onda remove addon, znači da se addon, evo yes remove, da se ukloni i on je sada obrisan. Znači dodatni program, znači koji vuče promjene. U našem slučaju su to
Balkan programi. I onda idemo ponovo, znači tu povučemo i idemo na install. Znači on će povući najsvežiju instalaciju, evo ga instalira i evo ga, kaže dodatni program je uključen. I to je to. Sad ćemo povući, znači, sve izmene koje su nove. Znači evo izađemo odavde. Izađem i prosto odem proverim, znači nešto morate i sami uraditi. Video dodatni programi. Evo ga, on vuče već se pojavio logo, to je lako, evo ga. I znači on je već ušao u njegovu repozitorijum i evo ga, Balkan video radi. Znači, vrlo jednostavno, u jedan klik možete sve uraditi, evo ga, znači sve je tu. I sad je sve ispravno. Znači, ljudi, nevjerovatni ste, najlakše je kukati. Čovjek mi je dao inspiraciju da napravim ovaj video i napravio sam ga, znači, hvala mu na tome, nije bila kritika, bio je savjet, ali mora da zna da jednostavno, evo ja konkretno nemam svoj server, sarađujem sa računarima SD, na njihovom sam serveru, nekad sam bio na Kodi Balkan serveru, bio sam i na mostarskom serveru, dešavaju se nesuglasice tu sa nama, ne slažemo se svi u nekim stvarima i onda dođe do toga da svako ode na svoju stranu. Konkretno autor Nevene i Balkan video Adona se preselio, pokrenuo je svoj server i sada sve to mora da legne. Što se mene tiče, ja sam moj posao odradio, a vi možete da ga odradite, znači, u jednom kliku kako sam vam sad pokazao. A za one koji to ne umeju ipak da urade, znači evo ovdje su nove verzije koje ću ja, čim mi čovjek da zeleno svetlo da ima vremena, podići na server i to će da radi. Znači, evo konkretno nove verzije meni ne izbacuju grešku jer su pripremljene i prilagođene, znači prilagođene novoj situaciji. Evo sad ćete vidjeti, znači, da nema nikakvih grešaka i sve to radi. Evo ga, za sad ne izbacuje nikakvu grešku, čekamo još malo. Evo, kao što vidite, nema grešaka. Nema grešaka i izmene su povučene. Meni je konkretno malo spor internet, pa dok ove widgete ovdje popuni, a i računar nije u najboljem stanju, ali suština je toga da radi, sve radi, znači morate malo i vi da se angažujete. Kao što vidite, nema grešaka. Ovo sad samo treba vremena da on povuče sve izmene, evo ga, popunjava. Znači jednostavno u jedan klik, dva klika vi možete rešiti problem i ne nervirati se i ne kukati toliko. Znači morate naučiti materiju. Znači ovo je build, to je celina, build je skup addona. Znači addoni su ovo 1389 Adriana. Evo ovdje konkretno možete vidjeti addone, znači konkretno video addone, ovdje možete ih sve vidjeti. To su addoni. Znači build je u stvari skup tuđih addona. A lepo sam sad naglasio, addoni su tuđi, ja ne odgovaram za njih. Znači kao što vidite ovdje više Nevene nema, ne održava se, ja to redovno ažuriram za one koji ne umeju. Za one koji umeju, znači to može da se reši u dva klika, pokazao sam na primjeru.
Eto, to je, ljudi, moj dobronamerni savjet. Znači, nemojte kukati, nego nešto i sami uradite. To je to, ljudi, pozdrav od mene.